gushikaho ibihe byose ishimwe ryiwe rizoba mu kanwa kanje urudaca. Tuhame imisi yose tuvuga Yesu Kristo, tuvuga inkuru za Yesu Kristo. Amen. Isanano tuvuga inkuru za Yesu Kristo, aho turi hose tuvuga inkuru za Yesu Kristo. Haba kuri stati ubishoboye shyirako ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Naho tubuze imirongo myinshi shyirako ijambo ry'Imana. Vuga programme ya UPC. Ndabibutsa ko kuri BTV barahinduye kubera hari imipira iri kwiraba yitwa cyane kandi kafe izohera itariki 2 z'ukwa kabiri. Rero programme ikiganiro cyo kwa gatanu twara turaba saa 3:30 bagitangura saa 4, gitangura saa 4 saa 2 kwa gatandatu naho nyine cyahora kiba saa 1 igice kiba saa 2. Kwa gatatu nta programme ni yayi kiba saa 3:30 imije se mugatondo. Kandi ngiri ngaha nagenda bibutsa abantu bakora n'ingozi gukora naho tuba cyo gukora cyose witegurire muri kumwisha kuzana umushuzo ni iki ukora isarere yose ijya nyine se uzoyiterwa kuri ya nyine uzariza. Niba udandaza uzo wimbere mu kwezi murano gukaye uyarondere uzana umushuzo wifite n'umushuzo uzoyandika kuko nyine kwa umushuzo muri envelope. Yesu ashimwe. Buri muntu wese umyashimye ndiko ndabibibuza umushuzo uzowuzanye kumwisha bizadufasha kuriha amariyere haba kuri radio haba na hano. Kuri radio ndi 200 ku kwezi, reko murumva kuri radio 200 ku kwezi. Kuri televiziyo ndi 500 ku kwezi. Ni kuri televiziyo ayo ndabahereza bari kuri televiziyo, ariko kugira ngo ibiganiro bikunde neza naho ukoresha 500 ku kwezi kugira ngo ibiganiro bigende neza. Urumva televiziyo ni n'umuriyoni, BTV kiganiro ku kwezi amafaranga ni make ariko kandi ni menshi. Hano ku isare y'Abashinwa ntacyo ndabivuze ko. Rero niyo mpamvu nubikora uzabyikoreye nacyo bwanjye navuze ko uzabikora. Ariko nabivuze ngo ndabigura ibyuma ariko nuko Imana bwatoya umushuzo so kugura ibyuma. Kandi nene kutanga amafaranga y'abapangayi cy'abapangayi barayama bacanga ngo nta mafaranga bafise ariko zo yabakajyari inzira zo yabaka ari cyo ari gare zo yabaka kweli kwezi kugira kurangira kunge dimanche zaba nayanzana ndomanza nayanzana hano envelope. Yesu ashimwe cyane abagore kwitanga ni byiza zayiza na envelope tingi urabona ko zo bibyibushe. Ubona amakiyosike wa 150 ariko nemeye mu majana 2 amakiyosike bagishije ngabona bazajya ariko ubundi bariko barajya kwezi batarakura bariko barajya so nuko nawe rero nagomba kukwibuza uzabikore. Ni fondation. Amen. Ni fondation. Nzaba ndabigiriye ubwa mbere jewe. Yesu ashimwe cyane. Nanjye nakeneye ko finance zigwira ku buzima bwanje no ku muryango wanje. Yego biro kwishengero kandi byanje. Nawe wabigira bizakwira ubwa mbere kuri wowe no ku muryango wawe no kwishengero. Turiko turumvikana. Erega Imana izampezagira turi kumwe. Yesu ashimwe cyane. Uzabibona. Niyo mpamvu twari fotoje kuri bonani tuzosubira kwifotoza kuri bonani. Amen. Tuzosubira kwifotoza kuzoba wabonye la différence. Kandi mbere différence uzoyibona kandi uboneka neza. Haba no kubuzima bwawe nyine. Haba no kubuzima bwawe nyine diferanse uzayibona mu izina ya Yesu. Rero ibyo bikore kandi bizagenda neza Imana izatugirira neza mu izina rya Yesu. Twamane rero dushimira Imana mu kanwa kacu aho turi tuvuge Yesu Kristo. Amen.
Yesu Kristo araryoshe, ntabwo atera iseseme, ntabwo atera iseseme. Uvuga Yesu Kristo ntabwo ari ikibazo. Kandi dimanche baze banyibutse zozana ama Bibiliya. Ni byiza ko buri muntu wese agira Bibiliya. Usanga tugira impuzu zizimvye ariko tudafite Bibiliya. Zozizana Bibiliya kugira ngo umuntu bimworohere kwigurira hano. Mu kwa gatatu tuzobabarira igihe mwamaze kuzigura, tuzobabarira igihe musohoka mutazishize mu masakoshi. Uyitwara abadamu rero baratoye system batwara amasakame. N'umukobwa uzoyitwara uko nyene byo tubabona abantu bose ko mukizwa bo muri UPC. Ikindi muzagura udupira tuzotubazanira, ntabwo tuzotubazanira. Ni byiza ukundisha ngende kugura agapira. Turatugenda tukagura agapira kanditse ko Nike, Polo, kanditse ko ibintu Tommy, Pacific yanditse ko Tommy. Yesu ashimwe cyane. Tommy, dore tubyambarizo. Dore dutera isoni twambaye umupira wanditse ko United Rwanda ko Story Church Kigori, cyangwa wanditse ko Albert TV, byadutera isoni. Nta soni. Rero nabo bari yandikishe amasayizi mukeneye. Kaya gapira gasanzwe nabuzangaye, kaya gasanzwe nabuzangaye. Nabuze Lacoste n'agasanzwe. Agasanzwe bemire Lacoste angahe? 30. Lacoste iraramba cyane. Ababyeyi bazogura ziriya nyine mwabura byumva. Mwiyandikishe amasayizi yanyu. Hama wamwe murondera amafaranga. Dimanche izo bihari zibari yaje dimanche babiri azoza niyo minuze izoza niyo t-shirt ngo twitegura anniversaire tufise ari ama t-shirt ni byiza ukundi kintu urakigira igira umana mara mu izina rya Yesu. Imana ntizigera igitetereza mu izina rya Yesu. Imana ntizigera igitetereza mu izina rya Yesu. Amen. Umva ikimana yakuvuze ko kizasohora mu izina rya Yesu. Hamanuka, haduga, hanyerera, hagirana. Nakubona ko ikimana yakuvuze ko kibwirizwa gusohora mu izina rya Yesu. Ndavuga ngo ziriya ngororano 12 zibwirizwa gusohora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ntugire ubwoba. Ntuti Yesu ashimwe cyane. Ntugire ubwoba. Umvise bakubaringura amakuru atari meza. Uje twe gushimira Imana. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Hari umunanzari amakuru ambara muzina n'amakuru turi. Tudaka mu rusida y'amezi 3. None nabana n'umugabo. Abiza gusama tawe yari ate. Tumurubanye n'umugabo imyaka 2 utari bwagusame. Utari bwagutwaze nda. Yari yaratevye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ubu razarambara muri naka ngo baragize ita civil. Aho bari baratevye. Ni ita civil ya 2. Cyari ya 3. Yesu ashimwe cyane. Nazo bari ya 3 nta cyakiri. Regale bagira 3. Rero umugore urongoye n'umugabo afite abagore 4 ukagira 5 ukwandikisha avukagisha ko kwandikisha tabona 5 zirabana. Umugabo wanditswe. Yesu ashimwe cyane. N'umugore wanditswe. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Ni 200. Utuzugana umunsi wa mbere unyumvirize neza. Uce wandika ati nanze kigira 10 nguzi ngoma nguze bafre nguze piano telejuru uce byandika uzagomerera tiko turumvikana. Uce urandika ati nakoze iki. Yesu ashimwe cyane. Naguriye inyama profete uzo byandika muri agenda yiwawe. Uriko muranyo kuguriye inyama profete uguriye inyama Imana umugaburi. Namise profete nakoze iki wandika amezi 12 unyumvirize neza mukamera ndagisubire mukonye kone nakikuye amezi 12 uzocurabo usubire muri repertoire. Nagiye bisigazo 200 hisho bibi kimwe 3 cyangwa ko akundi kandi wakoze ibinini urakuranya nakoze ibinini mana byavuye ko akundi naratanga mashikamwa ndagurira n'inyama tuzobe kwanze kuri profeti nakugurira n'inyama nakoze ibinini ndagurira na bafu ndagurira ibinini biracyari kwa kubundi uzobyuza bari protocol ndi muri babandi bavuga ati umwaka uheze
utakintu na kimwe ndishyura azamubona no kubura uzocuza zo cy'amazimana uko izambana niba gusezera nzagusezera nzagushaka nzagusezeye ndagutransfer muri Israel nzaguherekeza tuzatagende ndaguherekeza nakubatije yako mu izina rya Yesu Kristo unyumvirize neza nakubatije mu izina rya Yesu Kristo jewe nyine nzoshaka kubatiza muri Yorodani ngeti none ayatanganika ngira ngo yari yasuriwe nakubatije muri Tanzania yari yasuriwe bigana gutwara muri Yorodani tuzotaka tikende ndagutware uhejeje umwaka Yesu ashimwe ariko ndazi nta mwaka